Čika zdrave, radoznali kviz, gdje učenje postaje avantura. Ideš na more? Ne brini. Ponesi Gemini, dječja igra sa kartama, potraži u tržnim centrima i knjižarama. Zdravo mali radoznalci, dobrodošli u još jedan radoznali kviz. Uzbudljivo putovanje u svijet zabave, učenja i otkrića, posebno za vas, male istraživače. Jeste li spremni za razmišljanje i da uronite u radoznali kviz? Molim? Ne čujem? O, da! Pa to je super! Idemo na kviz gdje učenje postaje avantura. Naše današnje prvo pitanje glasi: koja je životinja poznata po svom dugom vratu? Pod A. Lav, pod B. Slon ili pod C. Žirafa? Pod C. Žirafa je tačan odgovor. Bravo radoznalci! A sada da čujemo malo o tim famoznim žirafama. Žirafe su najviša stvorenja životinjskog carstva, izdižući se iznad svih ostalih sa svojim dugim vratovima i jednako dugim nogama. Dostižu visinu i preko 6 metara. Da li ste znali, radoznalci, da žirafe većinu svog života provode stojeći? Čak i spavaju i rađaju se na nogama. Njihova visina i oštar vid omogućavaju da uoče grabežljivce poput lavova iz daleka kako bi preživjele u divljini. Da li ste znali da žirafe međusobno razgovaraju puštajući male zvukove koje ljudi ne mogu da čuju? Da, veoma zanimljivo, priznaćete radoznalci. Naše drugo pitanje glasi: koje voće je žuto i ima iskrivljeni oblik? Pod A. Jabuka, pod B. Banana i pod C. Narandža. Pod B. Banana je tačan odgovor. Bravo radoznalci, nisam ni sumnjao u vas. Stiže, ne brini. Igraj Gemini, dječja igra sa kartama, potraži u tržnim centrima i knjižarama. Idemo na naše treće pitanje, koje glasi: kako se zove vila iz Petra i Pana koja pomaže izgubljenim dječacima? Pod A. Elza, pod B. Zvončica ili pod C. Pepeljuga? Tačan odgovor je pod B. Zvončica. Bravo radoznalci, odlični ste. A naše četvrto pitanje glasi: koja je životinja poznata po svojim crnim i bijelim prugama? Pod A. Kornjača, pod B. Antilopa ili pod C. Zebra? Pod C. Zebra. Bravo radoznalci. A sada ćemo malo da poslušamo šta su to zebre. Zebre su fascinantne životinje koje mnogo liče na konje, ali nose jedinstvenu dlaku od crno-bijelih pruga, koja je posebna kao otisak prsta, jer dvije zebre nemaju potpuno isti uzorak. Zebre žive u Africi, brčkaju se po travnjacima i savanama, gdje im njihove pruge pomažu da se stapaju i zbunjuju grabežljivce. Zebre su veoma društvena bića i vole da se druže u velikim grupama koje se zovu krda, gdje žderu travu, igraju se i štite jedni druge. Bravo radoznalci, mi idemo na naše sljedeće pitanje. Veoma zanimljivo. Kako se zove princeza u Disneyevom filmu Frozen ili Snježno kraljevstvo? Pod A. Snježana, pod B. Elza ili pod C. Trnoružica? Da, pod B. Elza je tačan odgovor, ali to ste svi znali i zato vam bravo radoznalci. Idemo dalje. Naše šesto pitanje glasi: koja je ptica poznata po svom šarenom perju i sposobnosti da leti unazad? Pod A. Kolibri, pod B. Paun ili pod C. Pingvin? Pod A. Kolibri, to je tačan odgovor.
sada ćemo da poslušamo šta su to ptice kolibri. Kolibri su maleni šareni ptice koje mogu super brzo da mašu krilima stvarajući pjevušenje. Vole da pljuckaju slatki nektar sa cvijeća svojim dugim, vitkim kljunovima poput malih vrtlara prirode. Iako su mali, mogu da lete napred, nazad, pa čak i da lebde na jednom mjestu poput magičnih stvorenja. O, zdravo radoznalci, to sam ja, Čika Zdravi. Imam jedno iznenađenje za vas. Da, tu je igra Gemini, koju sam ja napravio. Da, odlična igra sa kartama. Porodična igra, možete igrati sa svojim drugarima i drugaricama, bratom, sestrom, ali i sa roditeljima. Znači, ideš na more, ne brini, ponesi Gemini. Ideš na planinu, ne brini, ponesi Gemini. Dosadno ti je, ne brini, igraj Gemini. I naše 7. pitanje za danas glasi: kako se zove igračka kauboj u filmu Priča o igračkama? Pod A. Buzz, pod B. Krompirko ili pod C. Woody? Pod C. Woody. To je tačan odgovor. Bravo, radoznalci! O, radoznalci, hvala vam što ste učestvovali u radoznalom kvizu. Nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo. A mi se vidimo ponovo, gdje vas očekuju nova zanimljiva pitanja. Vaš Čika Zdrave. Pridružite nam se i lajkujte i pratite kanal Čika Zdrave.